tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mantadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itimplaan nakman iti kape, tatang. Ay, busen tya sukar, Luisa, anak. Ay nawaw, apay adiyo mat imbaga na sapsapa, tatang. Nalipatak nga raw. Ala, gumatangak to inton madamdama. Gumatang kamot tayo ni ti mantika. Tadantaning aminin may bus ti mantika tayaw. Day talaang, Way, imbagayo kuma na sapsapa. ay, pasensya ka na talaga. Naawan mo't ngamin iti panunod ka. Gaputi andaw apang panunutag. Awatin man natin sa ba, Luisa, bakit? Ni, nangalaam iti sa balakay. Pangala ako mangay asabalay. Bunga ti saba amulak Ay nawaw, nagbunga mat gayam day jay. Uy, hangam manmanulaeng. Nagsasarunon tumot ngamin ti bagyo. Un gayam, nagdala nam itay, iti kadi ayan damari tesi. Uy, apay ka di bakit? Nakitam no asino tinagbantay iti istorna. Ni tayo simot lang Isumat tinakita kita. Apay ana sa lutsud mo? Naibusan ti pang kusina tayo, iso ang mapanak gumatang. Ay wala, mapankalatan. Anda pa'y mat nabati a kwarta dita. I-budget mo latan tapno umanay. Naimbaga bigat mo, Maritesi. Si kamat gayam dayta, Mari Luisa, naimbag abigat mo mat. At dapay lakom amantika kan asukar, Mare. At dapay, Mare. Ikanak man iti saggay sa akilo, Mare. Dayta laang, Mare. Kan soft drinks man, Mare, no adaan. Tay dakkel, tapno umanay kada kami atalo. Awanan, Mare. Tay talaangan, Mare. Isumot lang ka ti presyo. Wen, Mare, isulat ta. Okay nga, Rod. Naimbag man ta saan ang imin? Saan pa'y, Mare? Oh, ato yung tikat gatang, Mare. May 1 kilo a mantika. May 1 kilo nga asukar kan soft drinks, Mare. At itibayad ko, Mare. Ay nawaw. Daytoy laang, Mare. Kurang iti 150 pesos, Mare. Isublik to't ikurang ko, Mare. Di ka madanagan. Ta saan kumat nga itarayan data. Sige, inakon, Mare. Ay nawaw. Awan ka di aramidin yu ita, nanang? Nalpasan itayan akaw. Bantayan nyo man pa'y nga ruti store taag di ko sa klabi eh. Sige, siyak pa'y laang ti makaamaw. Aywan gayam, no agsubli ni Mari Luisa, singirin nyo ti 150 pesos nga odi na. Anya? Kurang tumat ti imbayad na itay may gimatang, kurang iti 150. Ay nawaw. Apay ngamin nga inted mo ti ginatang na nukurang ti bayad na. Diya mo ngamin impagarop, akurang ti ited na, nanang. Anya ti imbaganakan ka. Isubli na ti kurang. Wen, nanang. Barang itulod na inton madamdama. Tapno saan ngay supay apaka-stress sa manakaw. Sapay la kumaan, nanang. Manula ang mat nga ti ganansya. No di na bayadan ti balance na, lugi akmat na. Nalpasan, nanang. Nakadigos matlaang handa tao. Ay nawaw. Nagpartak. Sakto laang mat, nanang. Da kayo kit di mat. Nagsubli ka din ni Mari Luisa? Awan pa'y matanakaw. Ti ko na, kat isubli na ti kurang iti bayad na. Imbaga na ka day nga itamot lang. Saan, nanang? Ngam ti amok kat isubli na itamot laang. Saan kumat nga itarayan dayta kung nanapay kanyak? Ay, awano na nakaw. Amangan no scammer day di ako marim. Amangan no teknik na dayta tapno makalibre. Ay, saan ang mabalin ti kasta, nanang? I-text mo. Ipalagip mo ti kurang ti bayad na. Isupay mo't ati 150 pesos no kwa. Wan, nanang. Singirak at talaga.
Isupay apagplitin o agpurchase man ng datao. Awan ni pagatang mau Luisa bakit? Mapan ka ija store? Mapanak ti istor da Maritesi. At dala mapan ko gatangan. Ay nawaw, adamot ka barbaro nga store iti asidag tayo. Aya, Wen, iti store ni bakit teryalaan ti papanamlakay, as asidag pay. amangan mo't no awan ijay ti kayat ko agatangan. Adda, si kakit dimot. Kompleto tilako ni bakit teryan niya. Napanak iti kalman, iso nga amok. Iti anya aga po pay laang nga agbanog ka amapan iti ayan datesi. Kat adamot as asidang. Nagdigos ka mo, tanakaw, sa dino ti papanam. Naibusan tilakok nanang. Masapol nga agpurchase manan. Agpasyudad ka nga rod ita. Wan, nanang. Ala, siyak nga rodan dagbantay iti stormaw. Awan aramidin nyo, nanang. Adda, ngam inton madamdamalaangan. Ay nawaw, amangan numataktak kayo pay. Saan? Okay laang kanya kanak ko. Mala, mudto'y ti susi ti stormaw, tamang lukata kaon. Sigurado kayo, nanang. Wen ka day. Sayang matano adda gumatang. Sayang tiganan siyam kuma. Sa dino tinagapon, tatang? Iti ayan ting kumparek. Insublik lang ti binulod ko nga sprayer na. Nakita yu ka din no nang lukat ti istor ni Maritesi, tatang? Nakalukat Mark. Iso na lang takas na linanang na tinagbantay. No, basta. Awan gayam ni Maritesi day. Mayat ti timing ko, ah. Nawaw, napaulimag ka matanakaw. Ah? Kwa, tatang, adala na lagip ko. Andan sa manin kalukwa na pampanunuta. Awan na. Ni tatang mat. Napaulimak lang da tao. Kastamot nan, ti aday ti panunod siya. Naimbagngal daw yun, nanamayang. Si kabagayam day ta, Luisa. Anya ti masapul mau. Gumatangak man iti tinapay ala ko yun, nana. Mangala akong dito'y nakadisplay, ah. 5 abal ko tigatangak. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Aha. 5 abal ko't anana. Tibayad mo nga ay. Agadvansak pay laang iti 50 pesos. Di udik, iyo may kunto. Ay nawaw, saan amabalin ah? At dapat ti udim adi mo na bayadan. Anya nga udi ti bagbagayo, nana? Ti 150 akurang mo iday. Ah, ay, nalpasan day tanana. Binayada kon iti anak yaw. Sigurado ka kaday? Wen, sige, ala akong ti tinapay. Ay, mabit laang. Tamay sa abalkot pay laang ti alaam. Ibatim pay ti upat abalkot. Kompletom nga umuna ti bayad mo. Kasapulan mi nga rod ita, nana. Di kay madanagan. Isublik to mo ilaang. Ay, nawaw. Saan nga umanay ta nasurok asa nga gasot apagbasbasula kanya? Anya! Inlis tayo kading matlaang dagiti nailako yun, nanang. Wen, adda di ta amin anak ko. Ay nawaw, anya ngay daytoy nanang. Adda man ang tinagan ni Luisa. Imay nga rod itay awan ka. Una yun dayta babae. Tunggal gumatang dito yung istor ko. Kurang tibay bayad na. Dayta nga rod. Diyak kumaikan itay. Ngambasta na nga lalatamot iti tinapay nga in-display ijayruar. Talaga anapuskul ti panagrup-rupa dayta babae. Nalaing tainrana na nga awanak ditoy. Ti ko na napay kat binayadan na ti 150 nga udinaken ka. Binayadan? Saan pa ay nanang? Ay, olbod nga rod. Aday jay a babae. Hay na apo aya. Makaparurot ti tattao akasta. Tiknik na samatan dayta tapno makalibre. Hay saan asyak ti tikniknikan na dayta babae ah. No umay manen gumatang, di yunik ikan nanang. Wag na nakaw. Malugi mat ti istor ko ano kasta. Agraman po unak, inutang na pa yan. Ay nawaw. Gumatangak man, tese nakaw. Anya tigatangan nyo, tata Timyong. Sardinas man no adda. Ado, tata. Iso na lang ata, di babasit lang ang tinagbati. Mabalin na ita. Aywan gayam, at dati balance ni Luisa dito yung istor ko, tata. Ay nawaw, balance. Wen,
Tunggal umay ngamin kat kurang ti ibaybayad na. Anya, Dakdakkel pa'y ti udi na ngam ti baybayadan na. Isublik to, kunana. Ngam awan mo't nga agsubli. sapay kurang ti kwarta nga tugot kaw. Sakto laeng apang sardinas. Okay laang tata. Pakibagan to laangan kan kwa na. Taamangan kunak no iti kinabayag na kat nalipatan na mattanday jay. Anda ka numot balance mo iti store ni Tese, si ka, Luisa. Ha? Tunggalagatan ka kat kurang kano ti itid mo abayad. Una yan day babae. Apay mo't nga may nakasta. Manula ang matiudik iti istor na ngay. Saan pa'y nga umabot iti 500? Wanangam no para iti kumarem, dakkelon na ita. Manulang matpiman nga iti ganansya na kadag iti lako na. Ay nawaw, kasla pa kabangkrapan naman. Ay wala, talaga amalugi ti store no kasta lang ti mindset ti customer. Bayadam, no manutirong mga bayadam kenkwana tapno malpasan ti saritaan. Di mo man teknikan ti padam at tao. Anya di bagbaga ni tatang kan kaitay? Ah? Ay, awan day dyan lakay. Ay nawaw, kasano ko mga awan kat adang arod na ngag ko. Ay, unay kalaki di mo tan, Dennis. Inton sumaruno ngamin, siguradom a kompleto ti kwarta nga itugot mo. Tapno kompleto matpiman ti bayad mo. Ingagarak nga raod, ah? No saan mo ngayon gagara? Hindi kumapay ang nabayaran na ita. Ay, may sakamat, Dennis. Ay, nawaw. Agbayad ka kit din. Amom amapan ka ija store, kurang ti alama kwarta. Ipadas mo nga aramidon da ita karag ti grocery store asikat. Ikanda ka nga ta. Sa balimot nga minday jay, ah? Kahit gapotay small business lang na jay. Kastamot tan ti aramidon. Proud ka amangan iti makan ang nagtaod iti kalukwam. Bayad ko! Na, Kukuha mong tisukli. ay nawaw. Apay ngay makaungot ka. Agtal na kamat siguro na niya. Naa, si kapay laang ti kasta ti panagsasauna ita. Mangibabain ka launay mo. Anya nga mang ibabain nga ibagbagamot. Para day talang. Tapno ibagakin ka, siningir ko laang ti kwartak. Apay anapudot adagos ti ulom aya. Ha? Uray asino mo't ano kastalaang ti kasarsarita. I-paid mo tinagan ko di talistaam. Kung namala no asino ka. Suklin, alaan ta saan ko akasapulan day ta kwarta. Ti kwartak laang ti singirak. Ha? Kukuha mo data. Kat di mo namnamaan agumatangak pa'y dito istor mo. Wala, okay lang kanya. Kay kayat ko kit di tapno saan nga isupay apaka-istrisak. Diwan! Agsardan kan! Saan asyak ti tiknik am kunak tumad. Amok tiknik mo day ta kayat mo laang ti makalibre. Itad yu day ti akwarta kin tata Temyong no maranaan nyo alumabas nanang. Wano saan, ken Dennis Latan. Kwarta nay. Sukli ni Luisa nanang. Di namot ngamin inala itay. Isupay kit di ti makaungot. Apay ka no? Inbabain ko kano. Kat siningir ko laang matibalance na dito yung istor ko. Anya? Isubliyo day ta akwarta. Kat inton sumaruno, di yu lakwan day di ababae nanang. Ban dito'y istor ko manipod ita. No may ilawan nga umay, ibagayo agumatang laangan iti sabali nga istor. Sige. Uray awan ti customer ko no kaskin ko na mo lang. Saan nga umanay ta manula ang aganan siya apaka-estresak. Kasta unay tibain ko ijay istor na itay tatang. Ay nawaw, kunak man no nagbayad kalaan. Kano nagado ti ibagbaga day di atesi. Ang mga nod na naisawang mau adi na nagustuhan. Sapay ado ti tao ano mablabas iti istor na itay. Amok ni Tese na kaum. Saan na nga aramin ti kasta no nasaya at kamot kenkwana. Ay natatangpod no ti ibagbagak. Nakapigpig sa ti panagsasauna itay. Naasar siguro ken ka. Inton sumaruno nga men. Sakbay amapan ka ija store. Siguraduem a kompleto ti kwartam. Malugi damot piman ano kurang ti ibaybayad mo. Naibaga na pa'y a teknik ko kanulaang day dyan. Tapno makalibre. Nangalaan namot nga iti puskul ro pa na mang ibagay ti kasjay kanya.
Di mo mababalaw ti pada matao no pagpanunutan da kay ti dakas. Takas tamot ngamin ti ipagpakitam. Sikamot lang ti agar aramin iti rason tapno pagpanunutan da kay ti dakas. Agbalbaliw ka ngamin anak ko. Di mo gundawayan ti padam a tao. Kentong palem ti karem. Ay, nawaw! No di mo kayat a pagpanunutan da ka iti dakas, siguradwang nga rod a nasaya at met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakapulis ka mat, yula anak ko. Ada meeting medyo pagadalan ita nanang. Ay mayat da ita. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak ije pagadalan. Noan niya man ti ipa-meeting da kita ah. Karugurgila ang ti klase, ag meeting adagusan. Ay nawaw, kasapulan mo't piman da ita Makapasar. Responsibilidad mo da ita kas ina ti anak mo. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak ije pagadalan. Saan mo't amabalay na basta mapanlaang ti anak mo ijay. Alawanan nanang, mapanan. Denggam anasaya at no anya ti ipamiting da tapno maawatam. Amangan no agawid ka ket adon tumanon ti ririm dita. Dumagas ka pa'y Mariola. Makimiting ka kadita, Mari Anjay. Wen, mapana. Sika ngay. Isumat lang ti papa na. Ay katagkuyog tangaroden tapno adda ka duwak. Ay nawaw, may mayat manan amare. Tapno ada ka inistoryak iti dalan. Mabiit lang nga rod ta isarak ti istor ko maray. Awan nila kay mo aya. Awan maray, adda na panan na. Agawa am nga rod ta urayin ka. Agkuyog ta amapan iti pagadalan. Oh, nateng nanan. Ay nawaw, nangalaam iti aduan natang sebyo anak ko. Dinawat ko iti gayem ko nanan. Reject da reta. Nga mabalin pa ya si dain. Ay naimbag lang ang tadimbawat ka. At dati abasto tayo italawas. Di pa'y isaw agatangan tayo. Wala nan. Niyo lang ay, diyak mo't makita. Remwar ita agsapa. Di naimbag akan kaya. Saan mat nanan? Sa dino, tinapanan na. Adda ka numiting da ije pagadalan. Gusto no napan na kimiting. Naimbag man ta na panunot na dayta. Wan maut. Sapay la kumaata maawatan na no niya ti ipamiting da ijay. Wan nga road. Sapay la kumata di naman ang aramidan tikas iti inaramid na idinapalabas atawon. Nalpasan ti meeting Mariola. Agdiretso ka kadi nga agawid. Wan Mari. Ay wan gayam. Apay amasapol nga agbayad tayo. Ha? Para anya di bayadan tayo a 50 pesos per week ka no? Ay kwa, para igipordiyaan tayo nga agdalos iti classroom. Saan mo't ngamin akabailan dagiti ubing ti agdalos. Grade 1 pa ilang dagita. Di damot mabagkat ti tugawan. Kandida kabailan ti agmap. Iso na pagsasalitaan nga agbirok tayo laangan iti pordiyaan tayo. Tapno adda agdalos. Intayag mo magtiimam itay mare. Ay, kasjay. Wen mare, idi na palabas alawas ngamin kat awan piman ti parents ang nagdalos. Ni ma'am tinagsagad ken nagmap iti classroom. Busy tayo mo ngamin amin, iso aday talaangan ti pamuspusan. Ngam no di mo kaya ti agbayad,
Mabalin mo't amapan ka agdalos. Okay. Agdiretso ka kading agawid, winaw. Dumagasak pa'y iti ayan ni Mari Anding. Mapan ko man alaan ti order ko kan kuana. Umuna ak nga rudan nga agawid. Sige Mare, agan-anad ka ah. Nagado ang mabaybayadan, ay nawaw. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupungtutam si Kayula. Kasano? Agbayad kami di kano iti 50 pesos per week. Para ite, Por dia kano dagiti mapan agdalos iti classroom dagiti ubing. Ti ko na siguro dagiti kakadwak aparentes kat nalakati agbirok iti kwarta. na, no awan kwartam, mabalin mo't siguro ang makisarita ka. Tauray agdalos ka laengen. Babasit pa'y ngamin dagiti grade 1. Sapay nagdadagsen ti tugawan. Di dan samot pi man kabaela na bagkatan. Amok kayat dalaan nga adakupitan da. Ay nawaw, di ka man nagsao akas ta si Kayula. Manulaang mat nga ita 50 pesos. Katput numot. Rupat kwarta dagita. Pabida aparentes. Una yun. Anya nga ron ti kayat mau, libre amen. Di ka tumulong agdalaos. Ay na, awan kit di ti babain mo no ti maestra pa'y laang ti anak mo ti pagdalusam. Simple laang mo dayta kat anak ko. Anya tayo sursurat mao anjay anak. Listaan tatang. Listaan ite. Bayad dagiti parents tatang. Awan nga min ti mayat nga agdalos ijay classroom no kasta ang malpas ti klase. Iso a pinurdiya mi ni Ines. Husto atap no adang dalaos. Wen nga rod tatang, saan mo't nga min akabaelan dagiti grade 1 ti agdalos, tadida mo't mabagkat ti tugaw kan masapol nga agmap. Sa baling aruditan. Wen nga rod tatang, naimbag kumamat no addamayat a parents nga agboluntaryo, ta iso dalangan ti agdalos. Kaasimat piman ni ma'am, iso lang aruden ti agisursuro, iso pa'y tinamnamaan da nga agdalos ijay classroom. Mala, agawa ang marudan nga ramidan na ita. Kalpasan na, mangrami itayam. Naimbaglaan, tanaranaan ka dito'y pagadalan, Mariola. Apay ka day. Agsingirak ko mamare, tapno adda ko mati maipasweldo ije purpurdiyaan tayo nga agdalos. Nagadumo day ta sing-singiran nyo. Ni, apaya kastangay mare, isumat ti napagsasaritaan tayo. 50 pesos per week is too much, maray. Dakkal unay day ta. No di mo kaya ti agbayad, mabalin mat nga agdalos ka mare. Uray maminsan lang iti makalawas. Rupat kwarta kayo launay mo't. Singir kayo singir. Naa, ti amom samat kat ibulbul sami ti kwarta. Purdiyan ni Ines nga agdalos ti ibaybayad yu mare. Anya nga ro ti kayat mo, libre tayo ti panagdalos na. Ay nawaw, dayta 50 pesos lakit din ti pakabasbasula. Baki por diya kakadi tayo la. Saan pa'y nanang? Ay nawaw, anya nga ron ti aramidam. Aguray pa'y man, tanay. Nagado ti pampanunutak ita. Apay kadi aya. Singir tumat day dyan nga anji. Agasam nga di 50 pesos per week abay bayadan mi. No sa anak nga agbidot, dayta ti ipurdiya yu kan Ines. Isumutiin nalayo para dalos ijay classroom ti grade 1. Jak amon, makapaasar mo nga minti kasta. No di mo kaya ti agbayad, agboluntaryo ka nga agdalos. Asino ti banbanugan dangay. Ay nawaw, ti kayat mo nga rod kat libre amen. Ay agraraman kamot ano kasta ti mindset mo anak ko. Agbain kamot basit Di mo kaya ti agbayad, takas ko nam kat nangina ti 50 pesos. Ita, di mo maamanan kaya ti agdalos. Kasanong arudan day tangay. Amom alibre ti panagadal ti anak mo ijay. Aramidam mo ti responsibilidad mo kas parent. Awan ka di trabahom itala kay. Awan bakit? Day off ko. Apay ka di? Mabalin ka day, asikapay lang ti mangitulod iti anak ta iti pagadalan. Ada aramidam? Awan yung masadutak amapan. Ay nawaw, apay mo? Una, tama nga numakitak ti kagurgurak ijay. Anya? Kan may sa, umay ni Frenny dito'y balay inton madamdama, ta ipariban ko ti buo ko kinkwana. Isu asikapay lang ti mangitulod iti anak ta. O sige,
Isaganam nga ron ti balon na, tas siya ko ti mangitulod dinton madamdama. Kunak tumat, si kaday tamanong Silvio. Apay, anya ti bagaman di. Agsingirak ko mamanong. Ay nawo, paray ti anya. Saan ka di nga imbaga ni Mario lakan ka ti may papan iti na pagsasaritaan mi apurdiyaan mi ni Ines? Tapno adda agdalos iti classroom dagiti ubing? Di damo ngamin kabailan ti agdalos ta grade 1 dagiti 50 pesos per week manong. Jay daduma no adda sobra, maigatang iti sabon ken daduma pay a masapsapol dagiti ubing diti pagadalan. Sapay awan intugot ko akwarta ita. Jak tumot ammo. Okay lang ka din, no? Intun o may alawas nga itid ko. Mabalin lang tamat manong. No nadagsan unay para kada kayo ti 50 pesos per week, adda remedyo na. Mabalin ada kayo ti agdalos iti classroom, tapno saanan nga agpurdiya. Uray maminsan iti makalawas laan. Ang damat gayang mabayadan iti pagadalan, bakit? Ay nawaw, siningir na kaday jay nga anjay? Ta para kanumat piman iti purpurdiyaan yung agdalos. Di kan agbayad. Daktal unay ta 50 pesos per week aday ta. Ay nawaw, no kayat mo di sikan di mapanagdalos, bakit? Sino ay ti banbanugan dagita? Ayun ay kan, para matlaang iti anak ta. Saan matpiman na private school na ita? Kan may sa, di ka mabain iti maestra ti anak mo. Iso pa lang mat ti pagdalos ang medyo pagadalan. Nagadulakit di nga amo dagita. Nairuam kalaunay mo libre amin. Di mo kayat ti agdalos. Di mo marin kayat ti agbordiya. No tutuusan kat manulang mo 50 pesos per week. Para matlang ka iti ubing da ita, bakit? Di nakman rungrungan, sika, si Biw. Ita 50 pesos per week. Nagado aririm. Ngam no pagpariban, pang lipstick, manicure, kan pedicure mo. Awan mo tririm. Ay na, nakababain man ti kasta, bakit? Apay, sika Anjay. Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam ayan. Singir ka, singir. Na, di ka mat makaaw-awat. 50 pesos per week. 200 pesos per month lang ngam nagadua sa Daktal unay day ta, kunak manan. No di mo kayat, ay kat mapan ka nga rod agdalos. Awan ka mat ang makitak ijay classroom no pa nagdadalos. Asino ti banbanugan nyo ay? Na, agbain ka mat Anya ti kayat mo? Ni ma'am ti mga ramid iti amin para iti anak mo? Ni ma'am ti pagsagadam kas kada agmap ken agdalos ijay CR? Agbain ka kunak manen. Nairwam kalauna yun alibre amin. Para 50 pesos lang nagado ti rirem. Addan to pa'y pagpariban mo. Adda pagpamanicure ken pedicure mo. Adda pa'y pang lipstick mo. Naa. Riri ka ariri. Di mo ngarod alistuan ti mapan agdalos ijay classroom no talaga ka. Namin ano nga imbagakken ka amapan ka agdalos no dakkel unay ta 50 pesos para ken ka. Ngam awan ka mat amakita. Ay nawaw ka. Nagbinbinog kayo, may kaniyula di ta paraangan, anak kaw. Ay, kasano mo kaming tatang. Makapa-high blood day di ayula. Apay ka now. Nagado ariri na tatang. Di kaya't na siguro akit libre amin iji pagadalan. Anya, Un matatang. Dakkel ka noonay ti 50 pesos per week. Idi ko nakamapan na idalusan di ubing na. Di mo nga rod mapan. talaga siguro nga nakakasta tao. Nairuam na iti libre. Makapa-high blood nga rod tatang. Adda pagpariband na. Adda pa'y lipstick ken naka-cutics pa'y. Ngumday ta 50 pesos per week. Agparinga. Ay una yan. Ano sa manakaw? Kasta talaga nagiti tattao no maminsan. Una ti reklamo na. Nairuam na iti libre. Ninanais ka ti lumabas tatang. Mabiit man laang takasarita. Bagbagaan nyo man niyula, nanais ka. Nay, apay ni Ula, balasang kaw. Reklamadora, nana. Agunget ta singirak ka no asingir. Ngam di namat nga rod aramiden ti responsibilidad na ipagadalan. Papintas a papintas, ngam ni. Anya ngay day. Para 50 pesos laan, siya din ti stressen na. Di namat panunutan ang mabambanog ni Ines nga agdaldalos. Ay, nabalasang kaw. Nabin ano a binagbagaak day dya tao. Ngamtang kan ulo.
Nairwam iti libre so akasta. Pakibagaman nana. No dakkel ti 50 pesos, umay nga rod agdalos Ay wan, ibagak taw. Isumot laeng nga awan ter aramiden na ije balay. Day talaeng mat agpapapintas ti paglaingan na. Malamanen, panagsusundo manen kadagiti ubeng. Sikaman pa'y timapan nanang. Sika at agdalos kamot laengan. Ay nawaw, nabanugak nga rod nanang. Anya ko mati nakabandugam, kat awan mati inaramid mo itangal daw. Tangay number 1 ka areklamo. Mapan ka ije pagadalan, ta idalusam ti anak mo. Padunutam, public school dayta. Saan unay adakil ti mabayadan, isu at tumulong ka kumamot ayula. Simple lang dagita abanag, di mo pa'y maramid mo. Anya? Saan ngamin ati reklamom tinangruna? Aramidem mo't ati responsibilidad mo kas ina. Saan nga amin kat libre? Panunutom na itanak ka. Kasi mo't ni inis no ilibrem ti panagdalos na. Nalawag mo't piman jay kunada, ano awan pagbayad, agdalos, tapno sanan ang masapol ang mapurdiyan ni Ines. Kaslan nalakamot nanang. Na, no pagpariban mo, adda budget mo. Ngam no panagadal ti anak mo, kasta ka. Ay di ka man paidam si Kayula. Ingka kidi agdalos, tapno awan ti ado ariren. Apay akurang ti sweldo nga inted mo, si Kasebio. Inted ko kan Ines ti dagduma. Pordiya na anagdalos, takasadot mo mat nga ro ti mapanagdalos iti pagadalan. Kunakmat adikan agbayad. Kat mapan mo idalusan ti anak ta Maminsan lang dahi tayo ti makalawas. Nagadulaki din na saom. Nagsimple na ba nagpagbali na mabigdil? Di kunakat agtipid tayo. Agtipid, kita man tabuk mo. Nakariban, adapay kulay na. Kita am takukom. The cutex, kasta ti agtipid. Agpanunot ka man ngamin si Kayula. Sao ka sao. Riri ka riri. Ngam kasadot mo mo ti mapanagdalaws. Anya a klase ti ugali ti adakan ka. Agpanunot ka man mo. Nakababain ka dagiti padam a parents ti kasta nga ugalyaw. Bayad ko, Mari Angie, para itaalawas. Kunak man no kayat mo dagdalos. Jack basango, Mari. Isong agbayad aklaan nga. Amangan no agriri ka manan inton madamdama. Saanan, Mari? Siguradum lang Husto kayo, Mari. Husto ti kanayon yung ibaga kanyak. Responsibilidad ko da ito Iso arumbang laang nga aramida. Kasta amare. Dakdakkel to pa'y ti gastos mo iti salon. Ngam ti bayadam dito pagadalan. Pasensya kan, Amare. Kamalik day jay. Inton sumaruno, agpanunot ana imbag sakbay nga agriri. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, agpanunot ka pa nga umuna. Laglagi pam, asaan nga amin abanag kat libre. Pudno anarigat ti agsapol iti kwarta. Ngam no disidido ka, kapaalam amay remedyoan dayta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti paramit mo na nang. Mapan ka man iti ayan ni antim ko ni Alex anak ko. Ay nawaw,
Siyak manan ti ibaon niyo. Kayat mo ti mangan iti balot, no? Kaya't ko No kasta nga rod, mapan mo alaan ti order ko. Amang ano saan pa nakaluto na dyan, anang. Ay nawaw, nakaluton. Nagchat nga rod kanyak itay. Manot ti order yaw, tapno amok ti ibaga ki dyan. Naichat ko matan kan kwa na, mapan mo laang alaan. Ti bayad na ngayon, anang. Nabayadan nun. Naisend ko iti Gcash ni Antim ko ni. Okay nga ron, anang. Ala, gawa ang tanay, makapangpanganak iti balot. Alak man ti order ni nanang ko, anti ko ni. Aywan, iso ta nakasupot, nakong. Adda suka ngayon na yun, mga ante. Adda, Ay nawaw. Nagkilaan. Kurang mo't na ito ante. nukurang, nayunam latta ditan. Plastic nga eh. Adda ti plastic dita drawer. Kurang mo't nga minti itadyo suka ante. Basit lang at talaga tapno awan ti masayang. Sayang mo't ngamin no saan ang maibos kat maibal lang laang. Nay, kita ma. Sobran samot kanday ta, nakong. Agkalma kayo lang ante. Amok tiyar aramida. Sa tino tinangibaw na mi tiyanak ta, Marta bakit? Iti ayan ni Marico nilakay. Ay nawaw. Apa ijay? Na, siyempre, adda mapanalangan. Unay kalaki din ay lakay. Kunaklakin din na panmanan ni tayan na itigagayim na. Nasabat ko nga Mindanardo agayim na ditadalan. Arak man ang tigam na. Nasapa mo't anagawid itay. Ne, isumot kanta sumungat. Ala, agpulis ka, tamangan tayo iti balot, lakay. Agsawrak labit na nagatul ti bagbagay. Oh, ato yung tortariya balot na na. Adda suka na dayta. Ada. Ala, mangirwar ka nga ruden iti malukong. Taraman ang taman no na imas mutlaang ti balot alako day jay ako ni. Ay, nawaw. Apay ngay. Nabutak mo ti daduma. Ato yung timalukong ipapaalam na nang. Apay akastoy ngay, Alex. Diyan niya. Ti balot aginatang mo. Nabtak mo ti daduma. Ay, wal. Anya tinapasama kaya? Diyan ka mo ano nang. Nakasupot mo't nga minday tayo dintid niya ante ko ni. Lukas na. Abangan no ing gagara na nga inted tinabutakan ka. Diyan ka mo ano nang. Ay mabiit man lang, tasyak ti mapan iti store na. Saan mo tin ana imas no tinabutak abalot ti itud na. Sandino ti papanamba kayo. Iti ayan ni Mariconi. Ay, unak man no kanan tayo ti balot aginatang ni Alex. Kasano kuma, kat nabdak mo ti daduma. Anya. Kita mo, awanan tinabati asabaw. Anya ngayon ti imas na dayta. Amangan mo no nabetak mo si ka Alex. Ni, apaya siya ti pabasulan niya tatang. Anyat amok ni tangay. Ibagam ti puno. Amangan mo't no naigalis ka di tadalan. Ni tatang mo't awan amok di ta kunak lang arudan. Oh, makitam dayta, George. Inosente ti anak mo. Ala, mudto yan dayta abalot ta isublik ka ni Connie. Saan na mabalin ti kastangat aramidan da di ababay? Umay ko isubli ti balot alakong, Mariconi. Ay nawaw, itian niya aga po, mare. Saan mo't amabalin abasta isublim latan? Malugi akmot Kita man to'y lakong, Mare. Mingmingam anaimbang. Ne, apay ngay? Nabutak mo't tanti daduma. Dayta nga rood, saan la amay sa? Ado tinabdak, iso anasken asukatam iti baro. Ang kasano kuma amabutak dayta. Kat inayat mo tin kastak anang isilupin. Tapno saanan ado makkalpay ti isyo, sukatam laangan. Anya? Ne, amangan mo't no nabutak ni Alex, mare. Saan ka no nga rood, Mare? Amangan ko nak no naigalis di tadalan. Wano saan? Amangan no natnag na. Tapabasulong pay laang ti anak ko. Sukatam kiding. Ay saan amabalin ti kasta, mare? Awan ti betak na dagita idiin supot ko. No kasta, di mo kaya't asukatan. Saan, mare? Amok asaan anabetak dagita abalot idiin supot ko. Ni Alex nga anak mo ti saludsudam. Para balot lang, dadaulam ti reputasyon mo, Mare. Rupat kwarta kamit gayam ano kasta. Ay na, ibagbagak laang tipudno, mare. Kita ta mga no inulbudan na kamat ti anak mo. Saan asyak ti kalkalabanam kunak na? Kasta unay matiungat ni Marta apimanaw anak ka.
Di kaya't nakat sukatak ti balot anabetak, nanang. Ay nawaw, apay ngamin amang ilako ka itinabot ta kabalot. Ay, saan Awan ti betak na dayja, idiin mainala ni Alex, nanang. Sigurado tasyak tinang isupot. Di kayat mo asawan, agul-ulbod ni Alex. Jakla ang amo, nanang. Amangan no na igalis dita, iso anabetak ti balot. Imposible moten, Ay una yan, isun tumanunday ta. Ay na, basta siya, awan amok abasol ko, nanang. Nadalos ti konsensya. Makapasurun mo't day ako ni. Agasam ngay, di nakit di kayat asukatan ti balot anabetak. Amangan mo't no ni Alex, tinakabutak, bakit? Nangagmumot timbaga ni Alex. Inosente ti anak na. Talagakit di arupat kwarta day ako ni. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Di kagsaw iti dakes, bakit? Pagnaman ka rin. Rupat kwarta day babae. Ammom payaan, anya tipod na napasamak, sakbay ngagsaw ka. Anyat ammom, amangan no ni Alex matpiman tinagulbon. Ni Alex mismo tinangibaga nga awan ang muna lakay. Apay aya, di ka makauawat. Unay kan bakit? Agsagana day babae. Saan asyak ti pagar-aramidan na iti kasta ko nagtumag. Sa anak ng agtal na, aging gaadi na sulbaran day taparikot. Agbibisin day babae. Agraman na butak abalot. Ila ko na. Ay nawaw. Tangiwat mo bakit? Kumporme maram tilawulawatem dita. Sika, ti pagsasarita ang dagiti chismo sa ijay waiting shade ko ni anak ka. Ay nawaw, apay kano, nanang. Ilaklakom kano tinabutak abalaw. Anya? Saan lang aday ta anak ka, agbibisin ka kanupay. Ay na, sigurado ani Marta tinagapuan na dayta, nanang. Isungag pa iso anak ka. Talaga arapas tingiwat dayta babae. Ngaw-ngaw ang ngaw-ngaw. Day tanga road. No anyamat ngamin ti inaramid dayjay nga Alex, Apay adi na inbaga ti pudno iti inana. Siyak paikit din ti pagpupudutan ni Marta. Mabiit man laang, Mari Marta. Di ka man pasalsali iti danan ko si Kakoni. Apay akasta ka. Ngaw-ngaw kamat angaw-ngaw. Nayunam pa yan ti istoryam. Ay una yan ti kasta nga ugali, Mari Marta. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asaan asyak ti kalabanam? Ay na, talaga arapas ti panagniw-ngiwat mo. Tasyak pa iti pangibagam iti kasta? Pudnumat, nasakit itirik na dagiti balikas arumrumwar iti ngiwat mo. Talaga masaktan ka atapod no? Ti pustiso! Piduta ma! Day taang ngiwat mo ti ayan ti parikot. Agtanakan! Maminsan pa yung adamangag ko, daitak at talaga tangiwat mo. Ayaw na yan ti kasdi ngay naramid mo kan ni Marta anak ka. Deserve na dayjay, nanang. Kurang paikit di dayjay, Uray lanak nagtipustiso na. Tapno agnakam, nanang. Diyak magustuhan ti kasdi pa nagsasao na kanyat. Wan mo't kit di nariga ti agul ulimak no daduma, takarkarwan na mutan. Day tangarod kat, nanang. Rapas pa'y mo tingiwat na dayjay Mari Marta. Ay una yan tarapas ang iwat anak ka. Kapudnumat, nanang. Naidumduma tingiwat dayjay babae. Malawanan. Sapay la kumata makaamiris mutan. Sapay la kumananang. Maminsan pa yung adamangag ko, may katumanan ti pustiso na ako na alangarudan. Nay, apaya kasta tila nga Marta bakay. Awan mo't tan ti pustisaw. Ada diti bulsak. Ay nawaw, apay mo't ngayon bulsam. Natnangagag italakay. Raa, Ay, masunak itinadya kuni. di mo ibaga dinanog na tangiwat mo, iso anat nagtipustisaw. Marurudak roon na itinadya babae. Day tangamin kayo bakay. Rapas ngamin tangiwat mo. Makitam day ta napasamakin ka. Sawaw kalakit nga rudan. Agtanga ka ngaminay. Sa dino tinagkapwam si ka Alex. Happy ka di tatan. Agtugaw ka man, tagsarita tayo tinalapat. May papanitan niya. Agpudno ka, ha?
Anya tinapasamak. Apay, anabutak na kiti balot, ngayon sangpet mo ni ti balay. Kuha tatang? Diyan ka mo. Ibagam ti pudno. Amok ken marik na ka nagulbud ka kada kami iti inam. Kuha ngamin tatang. Anya? Kinapudno na naigalisak. Naigalisak isa na buong sinaduma. Anya? Makitam dahi nga aramid mo. Si kamot gayam ti ayan ti parikot. Ninanang mo mat, sao a sao. Di na pa'y amoy no anya ti pudno. Hayo na yan na ya. Anya ti kunam lakay? Naigalis ti anak mo, idi imbaon mo. Kat iso ti magagapo no apay anabutak na kiti balot. Anya? Naitatipod no, bakit? Ay, nawaw. Awanan na, nakababain ka. Sapay inis-istoryam ni Connie. Saan lang nga ita? Nagadupay ti nagsasakit na balikas mo kenkwana. Sa dino ti ayan day ka nga, Alex. Aday ti silid na. Mabiit man lang, takasaritak day ta tao. Alawin. Sige, kasaritam. Kat sika, agkid daw ka iti pasensya ka ni Connie. Darasudos kan tumot ngamin, bakit? Ay, no, Alex. Ayaw. Apay ka dinanang. Apay anagulbod ka, ah? Nakulbod? Sika maggayam tinang butak iti day di abalot. Nanang, Awanin ah, naibabain akon kan Mariconi. diya kumating kagara day dinanang. Wen angam saan mat anasaya at nga agulbod ka. Nakababain launay kan Mariconi. Sapay pinagsasawak piman. Bakit? Ang dapat lang nagkurangam. Di ba ipabasol amin iti anak ta? Ay, wen amok day talakay. Di ka madanagan. Kasyak matlaang timang sulbar iti parikot ko. Sa dino ti papanam, bakit? Ay nawaw, sa dino kumapingay. Iti ayan ni Mariconi ah. No kasta, agkid daw ka ni ti pambakawan kan kuana. Kapilitan alakay. Siyakmat piman tinagbidtot. Nagado ti dakas abalikas ko kan kuana. Tagayam, nagulbud ti anak ta. Pagadalam daytan, bakit? Intun sumaruno, tanagam ti panagsasaom. Saan ka nga dardarasudos? Tani, si kamot lang ti maibabain kunak panay. Naimbagngal daw mo, Mariconi. Ay nawaw. Anya man ang ti aramidam dito'y balay si Kamarta. Nuin may ka tapno dadaalam ti aldaw ko. Pangaasim pumanaw ka. Kamali ka, Mare. Sa anak nga imay tapno makiapakan ka. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ha? Pasensya kan, Mare. Ngimot gayam, Alex, nga anak ko tinangbutak iti balot nga order ko kan ka. Kunak tumat. Naigalis ka no di tadalan, Mare. Di nala ang impod no adagos, tamabutang amaungtan. Pasensya kan akadagiti dakas ana isawsawang ko kan ka. Inton sumaruno, amuam pa'y tipudno sakbay nga agsao ka, Mare. Sapay rapas tangiwat mo. Nagadaw tinagsasakit abalikas arumrumwar di tangiwat mo. Wen, Mare, lesson learned da ito'y kanya. Sapay la kumaata mapakawan na. Mala, pakawanan ka. Ngam pangaasim tabaliwam ti kasta nga ugali, Mare. Sakbay nga agsao ka, amuam pa'y no anya tipudno. Tanarigat ti mailawan, Mare. Saan mo't amabalin asubliam ti dakas abalikas ana isawang mo iti padam a tao? Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuam pa iti pudno anapasamak tapno di ka mailawlawan. Kang runaan iti amin, tapno di ka makabasol iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahil to'y laang
Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ti anak tagay, Rosie bakay. Ay, jak amo no sa dino tinapnapan ng dayja ang tao lakay. Naglibas mo't manen. Ay nawaw. Kat nurabiin. Saan mo't nga rod ang nagpakada lakay? Amo mo't di putot mo, nalaing aglibas dayjay. Ay nawaw. Abangan naman, nanya tinapasamakin ko na ditan. Dayjay pa'y tikunam. At dalakit din na panan na. Sa bagay tangken ulo mo't namin na niya nga anak ta. Urayan niya klase ti pamagbaga ti maramid awan na ta. Ta impluensyaan mo't ngamin dagiti gagayim na. Oo na yan ti kastya mapaspasamak. Sakit ti ulo na akanayon ti ipapaay da rin yan. Nasayaat mo at nanagawid ka, Rinyel. Tatang, sa linaw tinagapuam. Kwa, tatang. Ibagam tipudno ko naknay. Adalang project ni naramid mi kadagiti gagayam ko, tatang. Di ka man agulbod. Project la ka na yung tirason mo. Kada kayo ano di yung kaya ti mamati. Basta siya, imbaga ako na niya tipudno. Yak kaya ti kasta pa nagsasaom ka na kami iti inam, ha? Saan da ka pinadakkel tap nagbalin ka sakit ti ulo may kaninanang mao? Aglubata ka man bakit? Kunak man no aginanaka italakay. Kuma, ano mo ti maaramid iti garden? Sayang ti aldaw. Itugot mo ni Rinyel lakay. Awan klase na ita. Di namot nga rod kayat. Sapay sabali ti ugali da diyang anak mo. No ipilit kong itugot. Amangan lang niya manan ti aramidon na kadagiti mulak. Ay naapo, ay jakam mun. Agbatilangan. Tapno, anda ibabaon mo dito balay. Sana mabalin ti kas niya aramidan na diya tao. Wan lakay, isulaangan ti ibaon ko agumatang iti pangaldawan tayo. Banguslatan Mabalin mo. Ibaga mga iluto na matan ti katangan na. Wan lakay. Ay, Rinyel. Nakaring ka mo't gaya man. Tulungan mo't ni nanang mo dito balay Nalawag. Muntatang. Ala, aglubata kon. Agluto kayo iti pangaldawan tayo. Ta dituyak amangan inton alas 12. Umay ka man pa, Rinyel anak ko. Apay ka din nanang. Umay ka ta ibaon ka agumatang. Ay, nabaw. Mabalin mo tada kay laktan ti mapan nanang. Siyak pa'y laang ti ibaon mo. Kit-kita anagado ti aramida. Ala, matingarudan ti may gatang. May sakilo abangus laang ti gatangam. Kan sinigang pa'y gayam. Di mo liplipatan na. Ay, talaan. Wan, agawaam, tagluto ka pa iti pangaldawan tayo. Adak man na, tinarda. Ay nawaw. Adda ka manan. Saan mabalin nga utang ti abang dagiti cellphone papaabangak At akwarda kan ti, si kakit di mo. At yun kita. Nangalaam iti kwarta mo nga, Rinyel. Awanan ti ato asal-sudan ti. 10 pesos per hour latta ti abang. Saan ka di? Wen. Muting arudan ti may sa cellphone. Abangak man Atoy. Agpili ka noon niya ti kayat mong abangan dita. Dahit wilatan nanti. Mala, sumrek ka nga rudan. Narigatan, amang ano itaray mo mati cellphone ko. Anong sampay laang tinateng asida, gardulakay? Ay nawaw. Apaya kas tabakay. Awan bangus aya. Ti kunam kat bangos ti pangaldawan tayo. Kumaan, iso nga imbaon ko ni Rinyel agumatang. Ngam aging gaita, saan pa'y anagawid? Anya. Hay, jak amo day aputot mo. Sa tinungarudan tinaparan na. Day tati jak amo. Oh, nayan na dya tao. Ala, mangan takit din lakay. Anusan ta tinateng asida? Anyangay nga ron. Pagsagana na dya tao. Magawid lang talaga makangag kanyak. Hindi ka madanagan lakay. Sa pulak inton madamdama. Apaw! Nanang. Dito'y lang ang gayam ti ayan mo. Imbaon ka agumatang. Saan atap no umay agtambay. Kan ag cellphone dito'y ayan ni Antim Narda. Umuna kayon nga agawid nanang. Agawid ak tumat lang inton madamdama. Ay sana mabalin. Agkuyog tang agawid. Ni nanang may. Anda pa yung nasuro kamay sa oras ko dito. Sayang ba't ati binayadak? Di mo ipilit ti kayat mo.
No imbagak nga agawid ta. Saan anasaya at tikastangar aramida ma? Ni nanang mat. Apay ngay may kayo pa lang kami dito eh. Ayan ti bangos ng pagatang ko kan ka, ah. Awanin ah. Ay, saan asyak ti luklukwam? Kasta unay ti unget ni tatang mo itay alas 12. Adda kumakid daw kan kamare. Anya dayta, Mare Rosie. Numabalin kat tulungan da kumaamang bagbaga iti anak ko, mare. Kasanungay kat anak mo mat dayta, Mare. No umay agabang iti cellphone, di mo kumaikan, mare. Anya? Tapno saan nga agruam. Talaga ngamin adina denggan ti ibagami kan kwa na. Nang runa pa'y no adda dagiti gagayom na. Sige. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Dakkel atulong mo kada kami dayta. Talaga ngamin amarigatan kami amang bagbaga iti anak mi. Abangak man ti may sa cellphone mo, Ante Narda. Mano nga oras? Anda 50 dito yan ti. O di, 5 nga oras. Waran ti. Mala, agawaam ti sumrek. Ang mga no adda makakita ken ka. Aglemang kalangan iti bakanti asiled. Di ka madanagan, tadamat signal ti wifi ijay. Agyaman ako na yan ti. Ay na, the best kayo talaga. Mala, agawaam ket din, ta mga no makita na kamanan ni nanang mo. Siyak tumanan ti apaan na. Ariglado ante. Ano sakpay lang taglamang iti bakante asilil. Tinapatag, makapag-cellphone na. Ay, pasensya kan, Rosie. Sayang mati income ko kumano aramidak ti kayat mo. Riniel, ikan nagman iti danom dita. Siya kunti mga lalakay. Ay nawaw. Di mo ibaga nga awan manan ni Riniel iti balay. Awan nga rod lakay. Ti ammo kat adday ti silad na. Tati ko na nakat ag-review ka no. Idi mapan ko kitaan. Awan matan iti silad na. Oo, nayan na ya. Mauma ako ni tikas di nga ugalin di anak mo. Ay, uray siyak lakay. Managlibas la unay. Abangan mo, no napanmanan itayan yan tina anarda. Abangan no madamang ag-cellphone manan itay. Day tatijak amo lakay. Imbes nga damalpas ko trabaho. Awanin taday talatan mang sapsapul iti managlibas nga anak tati arami. Anya ti masapol mo, Mare Rosie? Adda ka din ni Reniel dito'y mare. Ha? Apay ni Reniel, Mare? Naglibas nga rod manen mare. Ay, nawaw. Managlibas mo't dayta nga anak mo niya, Mare. Ay, wan nga rod mare. Isumutan ti paka-estresan mi nga agasawa. Saan ka di nga imay dito'y? Ay, awan mo't, Mare. Sigurado ka? Ay, nawaw. Agsirip-sirip ka matan, Mare. Awan ni Reniel dito, ay kunak lang arudan. Ay, sa di naman nga tan tinapnapanan day at tao. Ay, unay ka nardanak ko. Ay, nawaw. Apay manan ayananang. Anya ti basol ko. Apay akas tamanan ti panagsasauyo kanya. Apaya nagulbod kay ti kumarem. Nakitak nga may niringil dito itay. Ha? Ay, shh! Tangiwat mo ka dinanang. Amumot ang naglibas di ubing. Apay akanunungang pailang tidakas nga ramid na, Sayang nga rod, nanang. Sayang te. Sayang ti abang ni Riniel. Isupay mo't nga income ko no abangan na ti cellphone nga ipapaabang ko. Saan ka day ang nagpatulong ni Rosie kan ka? Wan, kunampay kan ko anay day. Ngamanyater aramidam ita. Ay, basta. Sayang mo't ti income ko no kasta ti aramida. Awanan Asino ti agabang kadag iti cellphone nga ipapaabang ko nga no kasta laang, nanang. Si Kamat Gayam, Nana Berta, anya ti masapol mo. Adda ni Reniel ije balay. Anya? Nagulbod ti kumarim kan ka, narda. Inlamang na lang ti anak mo. Tanegosyo na kanungarod day jay. Ay, una yan ni Mari Narda. Ala, mapan ka ijay balay. Sukunam ti anak mo. Una na, agyaman naklaunay. Sanak pa'y nga agawid ijay balay. Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan kawan. Una na, agyaman nak ititulong nyo. Ayawan anyaman na nakong. Ar-arabidek laeng no anya ti ambok ahusto. Irwar mo ni Reniel, Maray. Na,
Saan ka di ngayon bagakken ka nga awan ti anak mo ditoy, Mare? Di ka man agul-ulbod, Mare. Reniel! Reniel! Ay nawaw, di ka agi skandalo, Mare. Rumuar ka dita! May sa! Dua! Apay mo tagas na lang. Bugkaw kaya, bugkaw. Apay ka di aya. Umay ka tagawid kang! Ipatanda ka. Sumurot ka no di mo kaya't anitatang mo ti umay mangiguyod kan ka dito. Ay, tayo cellphone ko. Ibati yaw. Kukuha mo ta cellphone mo. Ala, agawitan rin yan. Nalaing kang aglibas, ha? Sa dino tinagapuan niyo, nanang? Ay kwa. Iti ayan ti kumaray. Apay ka day. Ibagayo man tipod no? Ay nawaw. Anya pud no. Da kayo tinagpulong ka ni Mare Rosen niya. Ay awan na mukdita. Di ka agulbod, nanang. Amok asika. Asino kumapay nga iti daduma? Malatap no awanan ti adu asam. Wan, siyak tinangidanon iti gayam mo. Tasaan mo't anasaya at tikas di ngay naramid mo. Nukas kin ni Reniel ama naglibas mo't ti anak mo. Anya nga tamot ni Mariknam, nukas ta ti aramiden ni Rosikan ka, Ha? Ay na anak ko, tulungam kit diti kumarem amang bagbaga iti anak na. Saan akas ta suportaram pailaang mo't ti kinatangken ti ulo na. Di ka agbalin arupat kwarta kunak tumag. Anyat kayat mo si Kareniel. Daytoyin ti ibagbagak. Awalat araramide mo no diag libas. Anya mo't tantikas na? Saan mo takanayo? Di ka sumumbat. Lakas ayat ti aginjoy. Kayat mo ti aginjoy. Sige, alam na iti gamit mo, tapumanaw kan. Ha? Tangay managlibas kamot lang. Itugot mo lang na iti gamit mo, tapno nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Tatang, laita ti kayat mo, saan ka day? Siya kung kaginaw kinanganan tayo na. Ha? Lumalpas, sumurtak ka ni tatang. Tulungat ng trabaho di garden. Itaman pa'y. Hanggang lumalpas, mapanak itayan niya antinarda. Apay ijay. Ituloy ko ti buy-buyag iti cellphone na papaabangan na. Oray 2 oras lang na nang. Lumalpas, agawid ak tumatla aragos. Wala. Basta tulungan na kagbunag. Kan 2 oras lang ti panagbuyag, why? Okay lang ka na kayo, tatang? Basta tulungan na kami pa'y kaninanang mo. Kan saan ko man na natangkan ti ulom. Nada pa panam, agpakada ka. Sana kas nang aglibas ka. Kandi mo kumasobraan day ta cellphone. Huston ti 2 nga oras sa panagbuyam. Tapno maaramid mo matlaang adag iti responsibilidad mo. Wala nang. Di kayo matanagan. Manipo dita, agbalbaliw akon. Diyak kaya tapagdalawan dak. Awan mo't ammo kapapanap. Anya man ang tiar aramidam dito, Reniel. Kasi tisigo, danti. Pasensya kan, ngam saan ko nga ipaabang ti cellphone ko ken ka. Ammo ni nanang ante. 2 oras ko lang. Ti ko nanak at ag-message ka nukin ka. Kanaw? Uy, titulagan mi katag cellphone ak iti 2 oras ita. Ngamin, tinulungak ida iti trabaho da. Ay kat mayat ano kasta? Tulungam dagiti dadakkal mo, Reniel. Nay, ninanang mon samatan to'y nag-text. Aguray lang nga, tabasaag. Oh, anya ti ko nananti. Mabalinan? Ngam 2 oras ka nulaang. Yes! Yes! Kasta kumaakanayon Danggam ti pamagbagada, para matday tayo ti pagsaya atam. Kantap no saanan masapul nga aglamlamang ka tunggal umay ka dito'y ayan ko. Waranti, sabali ak itang. Ay, nawaw! No kayat mo anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo, aramidem nga rod anasaya at ti responsibilidad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.